Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta niamukirire mabaruthi eru kuuma mabururi matiganite kuria morire kurutithania wira hamwe niguo gutigirira mabururi maya ni mateithania kiwonjoria na tafari-ini cio thii wa na mbere. Amwe a mabaruthi aria mamukirirwo ni Phoebe Otala wa Uganda, Alison Charters wa Australia, Minsui wa Maina, Dennis Tochano wa Ecuador hamwe na Wilhelm von Tront wa Sovereign Military of Malta. Kugina kumushithania munene David Maraga nyoreti ya Kenya kurugama na gutetera igoti taruhonge kiumbe guku bururi-ini niguo gutigirira kihotana wiyathi wa bururi-ini wa gacira. Maraga aheanire uhoro kaunti-ini ya Nakuru hindi ya kuhingura kigomano kio mwaka kia acirithania guku bururi-ini. If we are able to dispose of matters that come before us expeditiously and fairly, the people themselves will come out to strongly defend the independence of the judiciary. Na turo kaunti-ini ya Nakuru matereba ngari na atwarithia boda boda gicigo-ini kia Moro mari na guoya wa kugerera barabara ya Kifunja guthie Moro thutha wa daraca imwe gukorwo na miatuka na marimo na thenge yao gukorwo igithondekwo mahinda kwa mahinda. Hiyo daraja vile tunaongea na nyinyi saa hii imepasuka. Hiyo daraja hata kwa kutumia kwa wananchi ni hatari. Muthiarume kuma kaunti ya Embu ni morite kunyitanira na atumia ao kambini-ini ya kurana na ciiko cia kugimaria twana twa iritu niguo gutigirira unduire ni wahuka kaimana gicigo-ini giki. The statistics show that FGM has been coming down from 38% to 27%, and now Kenya we are at 21%. And I'm hoping by the time we do our next survey, which is 2019, we should be at 15 or 14%. Uhoro uheanitwo ni atongoria matiganite gicigo-ini giki hindi igongona ria kwamukira makira imwe na magana meri iria iragimarire ica ikuhi. Ngiripoti na Kameme TV, rĩtwa rakwa nĩ Ngugi wa Gatua.